Kaunti cia Meru na Tharaka Nithi gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya ikuo batoni ya Kenya Kwanza erikirio mũthĩ magĩetha ũnyiti mbaru kuma mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ thikũ 11 mbere ya gĩthurano kĩnene. Atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno makiuga mena ũma hatarĩ nganja magũkana yukio hotani. Mkituambia kura ya Tharaka Nithi ni yetu, tunaenda kulala tunajua maneno imeisha. Ni yetu si yetu. Sasa hii maneno kidogo mlipatiwa mle hapa Jumapili na kitendawili, hiyo ilikuwa upepo tu. Ile inabaki ni nyinyi tarehe 9. Uri urahuranira giturwa kia President rungu rwa ngwatanĩro ĩno Dr. William Ruto yahinyĩrĩirie kĩoneki kĩa ngwatanĩro ĩno no kĩo kĩna mũthingi mũrũmu wa gũkinyanĩria mogarũrũku, akĩgweta mũng'ethanĩri wake wa Azimio Raila Odinga ta mũndũ ũtarĩ na kĩoneki gĩa kũgarũra mĩtũrĩre ya Akenya. Kama unasema uko na maneno na mimi na wale wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea hiyo debate, wewe uko na kisirani gani na wao? Si ni utapeli tu unatuambia? Ni ukora si ukora? Sema tu una agenda na tunajua una agenda. Igeria rĩa President Kenyatta rĩa gũthiĩ na mbere kũhũrĩra ndebe Raila Odinga no rĩteanĩirio, itua rĩrĩ rĩkĩonekana kũraraka atongoria a Kenya Kwanza. Baada ya kazi hiyo kubwa tumemfanyia tukiwa na William Ruto akituongoza na kina JB Muturi na timu yake yote kina Linturi, ametulipa kwa njia ya kutudanganya na kuturuka, akaenda akachukua yule mzee wa kitendawili. Sasa ndiye anauza hapa. Badala ya kuja hapa kutuambia asanti na kupatia shukrani, Uhuru anasimama mbele za watu wengine anatukana sisi. Mr. President, kuwa muungwana. Mtu akikusaidia wacha kulete kona hata kama unataka kunisaidia. Mĩario-inĩ yake mũthenya wa ira, mũtongoria wa bũrũri nĩ arokĩrĩirie atongoria arĩa marahũthĩra kambĩini cia maheni gwetha ũnyiti mbaru kuma kũrĩ mũingĩ rũathĩrĩtia Ruto, makiuga Uhuru nĩwe ũtakinyanĩirie ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ. Nimeona rais wetu pale jana Nakuru akipiga kelele ati ya kwamba tunadanganywa. Kama yuko udanganyifu, wewe rais ndio ulidanganya watu ya Mount Kenya. Kweli ama uongo? Ulituambia mambo ya handshake hapana ya 2022 na ilikuwa ni mambo ya 2022. Hawa watu ya maua uliwaambia utafutia soko ya miraa, alitafuta ama hakutafuta? Alitudanganya hakutudanganya? Mimi naona rais anajaribu kugombana na mimi. Mimi namwambia rais, please my friend, wewe aushindane na mimi. Wakati ulikuwa unahitaji mtu wa kusimama na wewe, nilisimama na wewe. Nikakusaidia 2013, nikakusaidia 2017. Sasa wewe hausimami, wewe unaniuliza maswali mingi ya nini? Tafadhali bwana rais, wewe waachie mimi mtu ya kitendawili nimnyoroshe. Atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno no mathiĩte na mbere kuorota honge cia ũgitĩri. Speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi akĩmenereria mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Ndagĩtarĩ Karanja Kĩbico nĩkĩrĩa augĩte nĩ arathagania mũbango wa kũhũthĩra macibu kũiya kura hĩndĩ ya gĩthurano. Hata hii mnajaribu kuhesabu leo, jameni, tumewamulika kutoka mbali. Kebisho, funga virago vyako, umfuate Uhuru Kenyatta, muende mapumzikoni. Harambee! Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege.